Alah, alah, alah. Lah kau ni. Chong tang kelang ni lah. Chong đâm tang ni lah. Kau kedok ke ni mai? Dah. Kedok sana. Lah sekuling kat mai. Lihat hitungan rumah. Tar kuli. Enggak apa? Ya, em ruat. Petang itu petang. Ya, ngat seler. Betul kami tu kang tolong. Tok di tekronya dari sini. Nyanyan tu senam jom. Benyar suka, benyar. Usumbut Menteri Rangba Kejelau Pak Presiden Tensong ulong bagi pulat Kejelau Meghalaya kelalit senran ikinong rep nala pangap ban lit lum lit lang yaki marep sya kejaka kabadan ha kejaka kaput ha kabalai dan lang ki pulat Kejelau Assam ru ndrai kensan kelami kejing kenat ha kabau we ubana Assam ubade karbi ulum mensaujur berublah kladno ha kejaka sumar kumta bantem megane kejing ja ke sarkar Assam keladat ban penjari ke curfew ha katan kaput jang ke Assam bat ka Meghalaya Bat ka Meghalaya ru kala betha ban penjari lang no curfew met man telakam bakan mi show krono kejing kanat bat ban la ban pendek pensa kejing syongsuk uba Presiden Tensong ulapun pa kejing sungusi alo kejing klatno uwe ubreu bana Assam ha kejing kanat habakli la ke sarkar kan penjari tang ka curfew ne kan penjur syo kejing para ya ki pulet ki than kaput uba Presiden Tensong ulong boula yakran bat superintendent ki pulet ke distrik West Janja Hills hakabau loong bagi pulit kilabiang ndrei lapan up lupa pat ladan kam hakano kono kopor loong bagi sarkar klasim ki halo kene kejingja bakla dan kejing kran hapren ki arngot ki menteri rangba kejela bat ki chief secretary banelek banwanra ya ke syongsok syongsan kemalong mentah ngila keli na kaliang jong SP la ka police force jong ka biang nem ong ya mentah ka don taba ka standby ka don hakaba anytime lagi .com ngila ready ka ban pasu ya ka additional force ha ka tega jaka ka badon ka ne jingjia Sun bandu ma sama kan di jaka kana na force kopor ka ya dem begini di kaca. Lalu kata state government sil tentang kau ni tidak senang lagi. Pi ngatrai pelatip kamar kani ka regional committee ka joint regional committee la dep constitute na ngam kan mau UE belong zaman na liang ka Assam trena na kaliang jongin nang ni hakwede pat kini ke blok 1 belong son man dei uba sko balang dar u deputy chief minister jongi tingla ya kren ya kaniru tingla ong ya chairman jongan ni ka regional committee ba un take up ya ni ka issue bat chairman jong ka Assam hakaba kandon ke jing kren wat la ka 4 day ke inspection final banyarai ya ka boundary issue nrei bakan don ke jing song suk song sngai namar PE baleng le om ta namar ya kan ke jakaret kaba ki le lum le lang kade ka la ju ya rep la bon teligis dan de ki post nem manchua kam judon ka problem kam judon kan ya katai kaba jia ka jia hadin dang ha kan ni ono ka jia kan sa kimsha ban le tang ban lum ban lang namar kade ke jakaret kaba ki jurep kini ki nong song snong jongi dang ne na po la pengam den na kata ka daru badon ke jinge kren sani ba hapdeng ka district administration jong ka karbi anglong bat ka jongi na po ka West Janja Hills hakaba baroar ia menjur ba bali na mailan ia ka ban lek kini ki nong ret popli ban lum man lang ya ke jing tum ke jing tep jongi te na kata ka daw ko mo pi I kumbakan don penban kanur kanuka agenda ngamla ban ong ya kata mano den rei I kumbaki kwa bakan don ke jing bom syong suk syong sngai hakiniki area brokoi nomor pila da jia kumkani ka bamot ndei bandik tang mangi na kaliang kamekala na kaliang jong ka na kaliang jong ki karbi kan don ke jing dik ndei bong bandu nong tamangi na makir kindunong Dena kata-kata nak kalian ke government ke bengi kuak kolong bahkan don bet bangin ya maintain status quo. Ngi klempan ya keren. Kata kejaka akan hap semikelan akan hap sasam. Den rei ngin hap an maintain ya status quo. But kaji song meeting jong ki DC para DC but SP para SP ru kalong bet ba ngin nak kalian ke government of Meghalaya ke bengi kerpat ya ke government of Assam kolong ailat. Lada ong penman beki rep nungkong mentah. Let's say bakimpan jurep menung-menung
และสกิดอนฮอกเป็นองบาลีพิวนแรปในการนี้องพีกันได้กับบากิตากาตากันจากาได้กับการแรปกระเรียงกับากินน้องชงสนองกำลังpengat nadu mendai kia rep iriang ban judon kanu ke jing penwit penwia hakabede pakata kajia khla menta tena kada ko mo phi nakaliang jogi police asam ka district administration asam ngasko pandai ban ai khule kerpang bakir kisku thu kata dena kata daru ba kadon ka join patrolling hakaba kiniki pajba nong shong dong pengat kilej menne dakap taban lum ban lang ya karep karyang ka joki อย่างใน